Hi. How are you? My name is Eli. What's your name? My name is Bella. Wow, Bella, you're very beautiful today. Are you looking for something? Yes. What are you looking for? I'm looking for my present. Oh, that's fantastic. Well, I'll tell you what. If you pass a little test, we can help you find your present, okay? Okay. So over here, we're going to have a question for you. Can you read the question and then answer? Dinosaur has 2 rows of bony plates that run along its back and tail. Okay, so which dinosaur is it? Stegosaurus. That's correct. Wonderful job, Bella. Whoa! Okay, so now go over to the next language. Hallo Schatz, wie heißt du? Ich heiße Bella. Und ich heiße Jana. Was machst du hier? Ich suche mein Geschenk. Ach so. Willst du, dass ich dir helfe? Ja! Na, dann müssen wir spielen. Spielst du mit mir? Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und das sieht grün aus. Die Buchstabe O. Richtig. Sehr gut, Bella. Das war sehr gut. Machst du mir einen Knicksen? Das war aber sehr schön. Okay, dann musst du zu der Frau gehen, die Spanisch spricht. Hola, hermosa. ¿Cómo estás hoy? Muy bien. Muy bien, qué alegre te veo. ¿Y qué estás haciendo? Estoy buscando mi regalo. Bien, mi regalo. Te voy a ayudar. Solo si tú me cantas una canción. ¿Te sabes alguna canción? Sí. Cántala entonces. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, pata de palo, ojos de vidrio y nariz de guacamá. Cho. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Bella? Ahora vea francés. Bonjour Bella. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je cherche quelque chose. Ah, tu cherches quelque chose? Tu cherches quoi? Je cherche un cadeau. Oh, un cadeau? Vraiment? Oui. Ok. Alors ici, il va y avoir un texte qui va s'afficher. Et tu vas devoir le lire. Ça va? Petit oiseau d'or et d'argent, ta mère t'appelle au bout du champ. Pour y manger du lait caillé, que les souris ont barboté. Pendant 1 heure de temps, va-t'en! Très bien.你好，你好，我叫芳芳，你叫什么？我叫贝拉。好的，如果你想要礼物的话，你要回答我3个问题，好吗？是的，第一个，我们用什么来看东西？我们用眼睛来看东西。很棒。第2个问题，我们用什么来听？我们用耳朵来听。太棒了。最后一个问题，我们用什么来呼吸？我们用肺来呼吸。太棒了，全对。太棒了。如果你想要礼物的话，要去找说阿拉伯语的人。مرحبا، أنا اسمي فاطمة وأنت ما اسمك؟ أنا اسمي بيلا. حسنا، أنا سمعت أنك تبحثين عن شيء هنا، هل هذا صحيح؟ أنا أبحث عن هديتي. تبحثين عن هديتك؟ حسنا بيلا، أنا أستطيع أن أريك مكان الهدية، ولكن أولا يجب أن تجيبي على بعض الأسئلة. هل أنت جاهزة؟ جاهزة. حسنا، السؤال الأول، على أي كوكب أنت تعيشين؟ أنا أعيش على كوكب الأرض. السؤال الثاني، قولي لي ماذا يوجد في منتصف في مركز المجموعة الشمسية؟ الشمس. ممتاز، أنت ذكية
تبدينا تعرفي مكان الهدية؟ أها حسنا، هيا أعطيني يدك والآن سوف نبحث عن الهدية. واو لقد وجدنا الهدية. ما أجمل